Kur'anlar bu. Basıp durgan Kur'anlar. Özgen rayonu burada. Buradaki rayonda. Bir живой Kur'an. Assalamu alaykum hurmatly konoktor jana ata-eneler. Bugün biz üçün uluu gün, bugün biz üçün unutulguz gün. Mına uşul uluu günde biz üçün wagtыңызды ajratıp kelip bергениңиздер üçün sizlerge tereң ыраазычылык. Allah Taalam sizlerden iki dünya razı bolsun. Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Добрый день, уважаемые наши гости. Мы рады вас приветствовать в нашем сегодняшнем мероприятии. Хочу пожелать всем присутствующим всего наилучшего, добра в этой жизни и в иной, и, конечно же, здоровья. Добро пожаловать. Assalomu alaykum bizning hurmatli va qadrli mehmonlarimiz va bizlarning hurmatli ota-onalarimiz. Ilm va ma'rifat bo'y ko'tarilishlik uchun kun-tun xizmat qilgan aziz ustozlarimiz, bizning bugungi eng quvonchli bo'lgan Qur'on to'yimizga xush kelibsiz.